Sabona ex yami azinjani impilo Zwilu ukuthi asikho sihle isimo Akusuko lona boshaya amaphiko Ukama umndeni wami ngiyawufida Ngenxa yaleli phimbo Adurusha unophuma kuleli phimbo Wamva kuzira do it for my people Shoba manje labafundi laba abahola ngaphezulu kuthiwa abazali babahola ngaphezulu kwe-income brackets ekwazi ukufunda uNSFAS nizomisa kanjani ngabo ngoba abantu uthi imali akuyona umuntu i-single parent kodwa eyomndeni and futhi umndeni wakhe awuvumi ukuthi umsupport financially bona umbuzo wakho smart pro wami yabo ngelinye ilanga ungagcina uhlele ehleli khona mina nawo umongameli yabo lona into ekanjalo vele izinto ezikwi-pipeline ezinye sesinegotiateile sayiqeda yabo lona so ukuthi nje comment izinto ezimbalwa lapha nalapha and then i-approve and ezokwenza ukuthi approve is the same reason ade ngitshela upro wami ukuthi mina vele ngiphushwa from unational yabo lona so mina kulula ukuthi mangicela into yenzeka kufanele laba abanye umxhaka abangena connection yabo lona bazoke beshawe into ngendo ebamba abangayithola izinto ngoba vele yabo lona so mina ngikho kule position yokubamba ngiyeke mina ngilo muntu othi mayethi uthi qitha yabo lona shawe izoshisa ngeke izoshisa isokwamathani isidudla yaba maye ngabuza yabo lona so nje ngisho bese ukuthi mangiphethe mina yonke into izohamba great yeah ngoba into engizoyenza elandelayo ngizomthengela ikhasithi ngakafike phela phansi yeah okubuzo lana kwafu ukuthi labafundi laba bafowethu manje ungakaqedi yazi ngimthanda ngobani ninembuzo sho ukuthi nani lento le iyanishisa ngiyafuna ukuthi ibe khona impumelelo yeah waza baba umbuzo uthi abantu sikhona ingane ngithanda ingane ningangibuzi ngabantu ikhona ingane ngikhuluma ngabantu aba-excludiwe ukuthi ngenxa ye-financial brackets ama-students la kuthiwa manje lapha abazali babo lapha be-financial brackets and nizomisa kanjani nawo as i-EFF yeah ngithanda lo mbuzo wakho ukhona umunye onombuzo ngenzela ukuthi ngihlanganise kuphume impendulo eyodwa ngoba ngiyawuthanda lo mbuzo unamandla lo mbuzo ngesikhathi ngoba mhlawumbe umbuzo ngeke ufane manje bekubuza wena cha bekubuza wena yini cha bekubuze thula akabuze umbuzo nje bahleli so manje uhlambile wena rasu uzoyiqhatha nami ngoba akekho komunye nombuzo ayibafethu ngibongile ngiyazi ku ukubonga usiphatha kanjani usiphatha kunembuzo engaphendula kusayimali uthini umbuzo uthi abafundi laba akuthiwa ngeke bafane ukuthi banemali bazomiswa kanjani ndaba ophinde lo mbuzo hayi wona iwona yeah izinto lezi si-discuss si-deliberate mesihleli nodokotela uNdlozi njengoba ngishilo ngathi ngifuna niqhwa amajazi abo odokotela uNdlozi uyabona o-advocate uDali yabona uDali umuntu wabantu uthando yonke lento le ngiyacabanga ukuthi uphendukele kithi isisombululo elaborator wera ungangibhazi ngizokufonela uzoxabana nami into ozoyenza kodwa ngimbuza akubuzanga wena akubuzanga wena futhi yazini phuma rasta ngiphumele njengoba ngishilo ngathi sihlala nodokotela thina uyayazi into ekhulunywa udokotela isifike kangqingetshe uyabona siphethe uDali uadvocate uDali impofu izinto lezi zilula inoma kiwe enkantolo izinto ezilula siphuma nazo lezi nizoyithola le mali nizowathola amantombazane nizobuthola utshwala nisafunani empilweni akho umuntu ozovaleleka ngaphandle akekho umuntu ozovaleleka ngaphandle egcineni wonke umuntu kufanele aphume egqoke ured ukuba iskipa noma ijazi kukuyena kodwa thina amathuba siwavula siyezwana rasta ngavumi rasta siyezwana bafowethu ngiyabonga bafowethu ngiphumeleni ke manje
Angithi mina ngisho lokho ukuthi njengoba ningiphumela khona amantombazana azongena la bese ngiyawachazela ukuthi umfana kanje mephuma la enza bayaze eromini labo batshele lapha eromini labo bayaze eromini alright bafowethu nabafowethu nini unjani umbalo obalulekile unjani umbalo hayi bafowethu aye sayisebenza bafowethu Fuck these niggas, fuck. I hate them niggas, fuck.